IMP Mizo channel ngai thlatute kan lom vek chuwa Chanchinthar ngai nom tak tak kan ngai thlau le don ne o ama sain IMP Mizo channel hi Mizo tonga international news le politics chip chiar zu ka ti chhuana ania Chanchinthar puan dan pa ngai ang chelovin atlang pui thuin video pakhata chanchin kan chhuate hi soizom thei chi thupui inzul tak ani then Chanchinthar ngor ani vek lem lova hriat na ti zau thei turin history le current affairs atam theyang ber zetel kan tumboka chanchin buami le lin topani lo ti te kha in lo hedon nia chu wangin video pakhat minute som vel hanti chuak tur po hian hun tam tak pe ka ngai ta thina in chiar zau hi ngai ve hle ni zilai te tan posot na om thei turani beisayen general knowledge le current affairs te po thei ang kan zep tel fo bokania Kevin McCarthy yan Donald Trump mu kha Democrats tenan hele tatlat mai video masa kan soitak ang khan Republican House Minority Leader Kevin McCarthy chuan President Louis Donald J Trump chu achen na Florida awa muwa party khatan nia anin mu hi athiang alom kan ti vekinarin oma mase thiang zau takni si hian Democrats teril ruhi ate tho tani Republican ruai tu pani in mu te chu an sel le ta luai mai presidential election campaign lai khan Joe Biden khan US mi puiril runat na kati damanga coronavirus kati bawang tin a au ve lo khania mase Democrats te hi engan ti ta nge mani American steril runat na tuam dam ayen drama chunga hrem na lekko antum zoka COVID-19 wanga har satna te siam that ayen Trump adminin hlawh tling taka local puito dan omsa te thia hi na pui bera nei ta zoka amang an thlak le zongani hi Democrats representative Ilan Omar chuan Kevin McCarthy yan Donald Trump mu chungchang hi ngai nep takin soya in thana chak zo lo le boina siam tu bula mi tu emochu kut duakal kamutlat mai kum sang ni le som ni le patni midterm election na Grand All Party chak theina na tran puina adil ani ome atia angai nem na tong kam nge Donald Trump hlut na pung zel ado dal zo ti po hria ta har sa ang ring khop mai Twitter Trump le McCarthy te thalak he posa hei hi Democrats representative ve tho Catherine Clark chon share vele in nitlem te liam ta khan US chu tharum manga beyani ramphat san tu mi pui rualin ti in thalak chu share kwala heta tang hian Democrats member te zinga Washington atanga Florida McCarthy avazin na chuan politics a ti asiam chhauta ni Democrats pakhat bill pass kral chuan te hian soya Kevin McCarthy khan Trump phei khoka ruk faisak Grand All Party calcium danglam tak zel chan hi in riat du chuan mara lagowa Trump ti loman tum dan khan ril chiang hle North Korean Kim Jong Un a zedik takani tina ziak ve bok Democrats representative Don Beyer chuan Trump le McCarthy thalak chu ti hian a tweet chhong vele a January ni som pathum khan Kevin McCarthy khan House a Capitol Hills boina khademin Americans dik takte nun chan ani lova sualna lian takani ti in police officer thi po kha fak lekha khathila khan Donald Trump chu McCarthy khan a dem thu asoya mase khang house chunga athu soite khan Florida Trump mu atum na hi an dal zo lo ani nge yang kum sang ni le som ni pani election a chak turin kanin ring to a kanin thurwal alati le ngal tinari tuitani Democrats Party roi tu te hian Donald Trump lokir le tur ni om taka boruak in mung mek hi an ngai ngam lo ani ma na kan soifo angin Trump hi politics atanga pet chua antuma Republican Party la chuan Trump noela om zel andu boxia an soisel ta chiam mayani ber Republican Party conference atana in buat sa ina akalmek February ni somni le panga hian Orlando Florida muna Conservative Political Action Conference CPAC anti nei anidona hegun hi kumsang ni le somni pali presidential election campaign bulletin na ang aniang official campaign kick-off lanilo ma se Republican Party malak tumdan tam tak ti chian aniang
he huna thu soi turin South Dakota Governor Kristi Noem le Secretary of State Louis Mike Pompeo chu som an ni towa midang hi tu ngen som ala chiang chia lo in thana an chak lo nuwa Republican Party ruai tu te committee masaber turania Granol Party leader Trama thlop thadu lem lo te po an tel vek dona representative le senator kum lamala no pang tak tak ten Trama do dal zong khosa te hi an sawisel ngei tura rinani putrama hian sang ni le som ni pali presidential election chu le atum thu engma la soi chiang lova thu chiang tuna kan soi thei mai chu Republican Party hi ala thunun zel don ti ero achiang hle ti hi ni deuh mai Donald Trump hian he CPAC hi telatum le tumlo engma la soi lo CPAC ma athu soi tura som te hi presidential election chu thei tura rin kai primary election machon tura beisei ania midang ming te po kan rebel zel tura ngaila tun thlenga speaker tura an som riat chian to te chu Noem Pompeo Steve Scalise Jim Banks Madison Cawthorn Richard Grenell le Matthew Whitaker ten nia Mike Pence mingero ala langlo ani hi kum sang ni le pariat ani to lova hun danglam taka kanom to a mitam tak chu in lo thlaphang man mai thei kum som pani liam ta kan tin mun ne na han khai khin chuan tuna kan din mun hi a thato tak zetani ti in CPAC how to match club chuan conference an man tur chung chang he soi Conservative Political Action Conference CPAC how to mat hian Republican Party sum le pai din mun a cheviu anga soi rik om chu adik lo thu soi boka sum kan mamo ang kan naya kan party po achak tha ati match club nupui Mercedes Club po hi President Trump noya White House Director of Strategic Communications na alo chel to a President Trump hi mimal takin adaw melem lawang nithum o tur Conservative Political Action Conference hian Donald Trump atel ngei rinania presidential candidate ni tum mi engemo zat nen Republican Party kaldan turan soi ho donani tichuan Republican National Committee po hi anai le tanta Politico chanchin buina report danin April thakhian Republican Party chuan National Committee nei antuma chanchin kan buat sai lai thleng hi chuan Donald Trump hi thu soi turin an la som chialova mase an som ngei don nen Politico chuan aziak Republican National Committee nei na mun tur hi soi felan ni lo ma se Donald Trump omna mara lago lama an nei rinani CPAC po hi Florida thova nei turania thil chiang ta mai chu Democrats te soi ang deuh khan Republican ruai tu te hian Donald Trump ati lo man tum hle nena langa Republican Party in khom puya atel theinan a in lama tun lai football player te tongkam han hoila a home ground lama thut chilan tum niangai theini putrama hi atheu neu lo hle chu niang keini kanom ve ti po min remia lo tu te chen hian ngan ngai sang mai chu nia hey Ohio Republican lawmakers te pon Trama choi moyan tum ti thu thanga omle tareng mai ala hla deuh na a kan soi ta sa Ohio State Republican House le Senate member te chuan Donald Trump birthday June ni som pali chu ro pui taka lom na siam sakan tum ani ome Representative John Cross le Regis Stolfast te chuan an tho pui Republican te chu he hunatan hian an soma American history President Thaber pian cham hi ro pui taka lom an tumani President Ronald Reagan a pian cham February ni ruka state somli ten zana le choi moina an lo hlan to a tiang deuh hian Ohio hian drama hi choi moi an tumani drama birthday ni tak hi kumsang khat zasari somsari le pasari June ni som palia United States flag pomni flag day khaning he ngeya Democrats te chuan Ohio Republican lawmakers te malak na hi an sel le tange nge ni Democrats Representative Jeff Crossman chuan US Flag Day ni kher Donald Trump za na ni anga thak tum chu America za lo na ni alo ti
India rama po hian December ni somni panga hi Christmas ania Good Governance Day ani ve boka Donald Trump Day hi a theilo na em mel lo ni khata hun poimo pani athleng ani ve maya about day ni miu chuan han enghel view chi po ani chuang lowang chu Pentagon chuan zirtop ni khan Guantanamo Bay atang hote COVID-19 vaccine pek na tur memo an sign felta a pubai dena adminin ram mi pui mi tha tam tak chiar sen lo an ngir khup laya mi sual rual sual chan chitin reng mangatang te COVID vaccine pek masak tula ti hian soisel hlawh le na sa hle pubai dena hi zong apui dan hi adang dai thei riau don ani hi tuna hian American million somni le paruk chawin vaccine an ladonga ram mi puizat ve pon an ladong lovania chuti laya mi sual du sak jok na nia ngai thei hi ngai thiam lawan tam hle ni Guantanamo Bay a hian Al Qaeda terrorist 9/11 chiat na thlen tir na ruam man na siam tu te heng Khalid Sheikh Mohammed te Ensep Nur Jaman Mohammed Nazir bin Leb te Mohammed Farid bin Ami te po kha antang hlomani 9/11 hun laya fire commissioner na lo thok tu Tom von Essen chuan hetiang thil hi kan sarkar ina ti don chunia kan sarkar thutluk na hi awahan athak tak em ve o atiani America hian mi pui nol puin COVID vaccine hi an la dong lo traman COVID vaccine an pe trep ati laya nui zat tu Kamala Harris etero chuan avoi ni na an dong der to loisini hi soisel na nasa maya chung zinga tlang pui a victim lam atanga soisel na tlema zong kanantar lang kherange entianan John Phil demolition supervisor ground zero ami chuan intihhian soya 9/11 attack tuar tu te point vaccine an ladong lovania keini sul nu chui tu te point kan ladon lo layen terrorist zok ten an dong don chunia keini 9/11 chan chwa na thoka ram tui le lo le nun na chan pha tu te nui so na ka ngai ani ati Elise Stefanik Republican representative New York 21st Congressional District ami chuan tihian soi ve thung kan president chet dan chu ava an American vele President Biden an veteran le American senior te ayen terrorist te ngai poimo masazo kani hi ati New York firefighter atanga pension ta Lieutenant Michael O'Connell 9/11 chiat na chan chuak tu pol jing lo tel ve po in thil oi om lo tak zo kani terrorist te hi kan ram chiat na thlen tir tu ania Patriots 10 vaccine an dong masazok turani ati ole khir tu te in za chunga kan lo me kan channel hin lo thir zel don nia